Virtual folk dance and singing competition sang ni somni pakhat result puan zan in lama min clear tu zong te in zawa in chibai kan buk chewa nizan lama khan top 3 10 in ti siak na an nei zo to a zanina ve thung chuan result puan na Lawmman pakhat na pahni na pathum na tu ten nge dong don ti lam kan boi pui to don ani clear tu te po in lo in rin siak na sa to in ka ringa in tranzong deuh te po kha Lawmman pakhat na adong don em ti te po in lo ngai tua na sa to in kan ringa chowang chuan result hi kan puang thwai don na kan she thwai don ani kan hunte ati ra tanga top thlenga min lo tel pui turin kan som cheu ani ole nizan lama khan kan soita kang khan in ti siak na hi top 3 10 an nei to a enge mo soi ngai kan han soi non le lokanga he in ti siak na hi shilenga wangte lockdown awangte in hun taka kan zo theilowa amai ro chu atelte in ti siak na ron tel zong te tin in lama min lo clear tu te ron ngai hlu tu te po in lo do thei ma in chunga khan lom thu kan soi du a tin in ti siak na opening ceremony hi march ni som pariat sang ni som ni pakhat khanin social welfare conference hall a nei alo ni to a Mizoram chung district shang som rontel thein soma tangin an rontel theya kan lom ma tin competition a hian atlap angte amimal angte in an rontel boka pi puzaya hian no pang category a oma tin puitling category a omboka no pang a hian mi som pakwa an rontel theya puitlinga mi som thum pathum an rontel theya do zom lam contemporary dance a hian mi som panga an rontel thei boka cheila ma hian no pang le puitling inti siak na a omboka chuta chuan no panga som pahni rontel thein puitlinga som thum pakhat an rontel thei boka kan soita kang khan atlap angte amimal angte rontel an ni awangin he inti siak na virtual folk dance and singing competition sang ni somni pakhata hian tel zong chu mi sang ni borvel an ni a kan lom ani he inti siak na he competition hi Ministry of Tribal Affairs Bultumin Social Welfare and Tribal Affairs Department Nwaya Mark Advertising 10 an organize ani ti kha kan han soinon le du bok ani ole tuna chuan kan endik tu te in hmelsha tirna kha kan han nei le lokanga ama sabera nizan lama te pok han achanchin kan lo soi to kan soinon wak to lawanga PKC runrem sangi adot le pu arlal chungnunga adot le pingur moi ralte Ellen rin oma pi Lucy Silo te anni he inti siak na lotling taka kan nei thei chan hi kan endik tu te wanga nia an chunga thinlung takin lom thu kan soi bokani ole tuna chuan program don sa angin kan kalanga thu soi turin PC Zodin Pui Deputy Director Social Welfare and Tribal Affairs Department kan some Virtual folk dance and singing competition sang ni som ni khat a final azo na ni hun kan mangmeka voina kan program hi March thalai hola changa ti to April thachunga zo turati kan COVID borwa ka wangin ahuna kan zo theilawa amai ro chu a program hi virtual ani awangin akal reng thowa ahuna po kan zo thowa amai ro chu a final hi hetiang anga puitaka kan ti theilo na chana chu kan bo kan COVID bo rock wang hi ani a tin he program hi project angin soitaila Ministry of Tribal Affairs sachangin scheme pakhat a oma chu TRI support to TRI kantia support to Tribal Research Institute ti ania hemi scheme mina atumber chu India ram chunga nam sang mun sang tribal omte an culture until ti phung angchi von nun le lo thi to tur meya la om angchi tepo chom nun le angchi akha ania ti chuanin he scheme hi keini Mizoram tan po a chu le changkai tura kan ngai awangin ministry a proposal te kan thelu thla a ti chuanin tho puya tan marks advertising a hi kan soma anin phur takin min han ti puya ti chuanin a project ate kan zu the thla ka kha
an lo pom ta ka chuan ti khan march thla chang chuan in bul kan han chan ta a Mizoram pum huap tur ani awangin district shanga tel turin mi te advertisement te chwa in mi te kan han soma ti chuanin atopa district som pakhat zinga changin som an ron tel theya club za som in entry an ron telta a ti chuanin a program hi kan soi ang khanin covid awangin enge program mun khatati thei ani lowa ti chuan tv kaltlang te in district tina te program akha kalpui ania chuta khata chang khanin a endik na po kha ti ania ti chuan hlotling takin he thila hi akal chowa hetilaya hianin kan nam zai te kan nam lam a chen te pe chu thito mei tura ngai tunlai changtar tena an lo shiat chunzom zel tura kan du ang chi te tel ania tin thil thar innovative idea pakhat a oma chu contemporary dance kan ti do amizo chong chuan do zom lam ti akha tel ni se kan ti a achan chu kan nam lam kan traditional dance pa nga ya hi cha em tho ma sela thil thar tunlai chalai te poina phur taka an lo ti thei tur thil tharaka bulchan ni se ti ani awangin he do zom lama po hi tel ani ti chuanin he kan project hi kan rin ai kan be sei ai in a hlo thlinga tel po an tama an phur ma tel ate po kan soi le soi nu covid awangin a har sa ma thil han ti reng a hi chuti chung chuanin kan be sei ai in ron tel a po an tama chuwang chuanin kan lom ma department ai o po in kan tho pui te chunga te kan ministry chunga te le atel zong te chunga lom thu ka soyani alepi si zodin pui deputy director social welfare and tribal affairs department kan lome thu soi gan ngai thlasun zom le anga engemo sha tur chulte sha tur chul tam taka oma wangin clear tu te point min lo shathiam ulaw do thei takin result point ma chu kan hunte min lo man puizel turin kan han som le chewa tuna kan som tur hi pa lin vanal zone director social welfare and tribal affairs department ani ilo somang u in zavain ti baivek ule hevoinia virtual folk dance and singing competition atop na kan han khar tran chho ani ahlim om hle march ni som pariat sang ni le som ni pakhat khan he virtual folk dance and singing competition hi khon ani he program hi ministry of tribal affairs ina anron tum ani hemi hi min ron fan ani ministry of tribal affairs a han program chi sang oma chunga program zinga chuan tribal research institute ti pakhat thi oma chumia chuan mizo nam choisan na tur le develop na tur chi sang hemi pi pu zai ti tembo folk dance ani amo zai lam ani emo tin hemi natural spring ti te le handloom ti te tin engani medicinal plants ti ang chi ho le chi sang hi dil thei in a omani chung ho wa chuan hei mark advertising ami purobat roaming lian a hianin virtual folk dance and singing competition atan hianin scheme ron the lut ve a chumi scheme ron the lu chu khudlamin pomin tuna hianin kan kalpui me kani a hlotling taka man zo alo ni ta ka wang hian alom om kan ti a hemi ina atum bera chu pipu zaite nopang ne na tele kan thalai te ne na hianin heng pipu zaiti te le mizo zaite hetiang chi ho zong te hi nopang ten hi kan ro hlu ani ti sia in nopang te hian kan thalai te hian hemi hi ron chon nung zel se kan du a internet khovela kan om to a kan nun te a westernized to in le westernized mai po ni lo khochak lamte he ta middle east lamten min influence na sa to em maya kan film en te po chu tiang ang chi ho te chu atam na sa to a chu wang chon ke ma ni mizo thila hi kan hum him le kan hum hal hi atul to em hemia ma kan son te po hi atul em ani
chumi wang chuanin hei voin nia hemi folk dance le singing competition kan nei te hi chutiang atana kan nam ro hlu hum hal tura malak na ani a hei kan ngai hlu em ani ti kha in siat ve atan hian ka du'a Mizoram district sang so matangem virtually an ron ti a an participate a khang ho te nen khanin du ang thalin ti mayang khami engani heng competition hi nei ani a tin kan tho ho na hian kan lom em ani hemi hianin social welfare and tribal affairs department io in lom thu soi po ka du'a ministry of tribal affairs chunga hian lom thu soi poimo ema an chunga hian kan lom em ani marks advertising nei tu pa pu robert roming lian na chunga te le a tho pui te zong chunga lom thu kan soi du'a an ma ni tel lo chuan he program hi a hlo thling don lo bani ti kan ria a chuwang chuanin kan tho ho na te anwama kan thu eng ni lo ma seng an ngai poimo na te hi kan ngai sang ema tin ke ni pon an thu po hi kan oi ve win kan ria ni chutiang ang chuanin kan thok howa tin hemi hi Mizoram mi puitana mason na tur ani wangin thanem ngai takin kan thok loma tin ka tho puite abik takin pizo dinite le midang dang ka tho puite tin kan minister te le kan secretary te chunga po lom thu ka soidua an ma ni ruam manna le an ma ni phalna lo chuan heng thil te hi ti puitlin the ani lowa heng te hi department io in an chunga lom thu ka soidu ani tin voinia hian voinia local zong tele voinia kan program in witness saktu te zong le participants te zong kha in zawai chunga lom thu kan soye kalome ole pa lin banlal zone director social welfare and tribal affairs department kan lom mai anni hian ngai tuana an seng na sa ema he competition hlotlin theina turatan hian thale zung na sa tak sengin chutiang chuan an lo beya an chunga hian lom thu kan soi tak zeta kan mizo thalai te enge kan western culture nam sap zia rang ten min chia pi ana sa to em chungkara chuan hetiang competition thatak kan mizo nam zia te kan mizo nam zia rang te lang thei tura hetiang an run choi nung thar le hi abuat sei tu te po hi fakan phu le in ka sia kan lom tak zetani ole tuna chuan result kan puang don to anga kan nga hlel mai kha hani a tu ten nge Lawmman pakhat na pahni na pathum na dong don in rin zong te kha an lo ni em lo thlir reng ula masabera result kan puan tur hi pi pu zai no pang category a ani a nizan lama te pokhan kan lo soi to a Lawmman hi kan puang le lokanga Lawmman pathum na hian poisa fai cheng sanga trophy le certificate an dong don ani tin pahni na hian poisa fai cheng sang riat trophy le certificate ani a tin Lawmman pakhat na hian poisa fai cheng sing khat trophy le certificate an dong don ani kanin ringem o ole tuna chuan pi pu zai no pang pathumna tangin kan puangang Lawmman pathumna dong tu chu Moses Ramthar Siama Zuang Tui Aizol District ani kan lompui ememe lumpui cha pei tua akan la Thero chalvom chai na dai chi ne chalvom ma chai na daya ching re ama saberin top chi min hlang kai tu le Lawmman hlu tak dong theya min siam tu kan pathian hena thinlung takin lom thu ka soya tin kan telen nei ve te kan nei chun te min pholan saka min highland sak tu sponsor tu te social welfare and tribal affairs Mizoram le ministry of tribals and affairs government of India te chunga lom thu ka soya tin organizer mark advertising te chunga thinlung takin lom thu ka soi mol ani he inti siak na akalo tel the chan min support mm2 kanule ka pa te chunga thinlung takin lom thu ka soi bok ani tin kongeng ki mamin boy pui tu nu thram te le afa te chunga thinlung takin lom thu ka soi boka tin numa engi te nu fa puro za ma te nu pa le pasamu
pasamuel le uzam te ti chunga thilung takin lom thu ka soi bok ni se tin pabia ka te chung ko chunga lom thu ka soi bok ani sound phal takamin hotir tu urin zwala hena thilung takin lom thu ka soi bok ani tin kan khovel te lo that chawa shi te kiama lalpan rem te atini chuan virtual folk dance and singing competition hi nei chauzel tha ka te bok ani kalome ole tuna chuan kan shia chak ma kan kai chhozelanga Lawmman pahni na kan puang don pi pu zai no pang category kumso ma tanga som paruk inti siak na khanani a Lawmman pathumna pahni na dong tu chu vanei sanga ramhlun south branch YMA Aizawl district ani virtual folk dance and singing competition at sponsor to Social Welfare and Tribal Affairs, Mizoram, the Ministry of Tribal and Affairs, Government of India, the organizer, mark advertising the Sunga and Emma, and who they are Shineka, who are the Pankipal, the Kazai, and Sir Dukun, who are on the Tira, in talking to the new party Sunga, to consider a new and the Hitler in Elatian, Imperial, in South Branch, Ryan, Swan, what say. Zelatan po siya kan tighe ani kanome ole tuna chuan pi pu zai no pang category a Lawmman pakhat na dong tu kan puang vele don ani hei hian poisa fai cheng sing khat trophy le certificate adonga tunge dong don kan real rei lawanga kan puang hal mai don ani laltlei pui fa nai Saitwal district ani kan lompui Lawmman pakhat na din munaron hau thei hi Zoram virtual folk dance and singing competition a katel theile he Lawmman dong phaka ka omhi kalom ma pathian ne na le min phur pui tu kanu le pa ka chung te chung ne na thinlung takin lom thu kasoya he heinti siakna sponsor to Social Welfare Tribal Affair Mizoram Ministry of Tribal and Affair Government of India le organizer mark advertising te chunga thinlung takin lom thu kasoye he Lawmman dong theitura mizo rimoi phenglong thiam taka min ham saktu puram dina chunga le na moi taka min tum saktu puvalte achunga lom thu kasoya top 3 ka zaina music check moi taka min siam saktu pamai kala le video kazai video min cover saktu pamal soma te chunga thinlung takin lom thu kasoya he zaina manrua phal taka min hotir tu YMA Chonpui branch YMA te Saitwal te chunga
thinlung takin lom thu ka soye he za in ti siang na chale thiang hlim hi mizo za mi te tana bo saizel hi acha ka ti hle ani kalome oleti khan pi pu zai no pang category Lawmman pakhatna tanga pathumna dongtu te kan sheta a kan soinon le anga pakhatna Lawmman pakhatna dongtu kha lel tlei fa nai sai twalani a tin panhina van nei sanga ramhun south pathumna Moses ram tharsiama zuang tui te anni tichuan Lawmman hi aizol khosunga omtan mark advertising ramhun veng laya lam thei ani a tin aizol khopona omte tan mani omna hmuna khanin abuat sei tu lamten an ron thon mai don chewa chu wangchuan ril ruha buaya ngai lo ti kha kan han puang tel ni se ole tuna chuan pi pu zai puitling category result kan puang vele don ani pi pu zai puitling category a hian Lawmman pathumna in poisa fai cheng sing khat trophy le certificate andong dona in pathni na a poisa fai cheng sing hi le trophy le certificate akeng telatin first prize Lawmman pakhat na hian poisa fai cheng sing thum mai baka trophy le certificate akeng telbok ani ole kanin ringem o pi pu zai puitling category a Lawmman pathumna dongtu kan puang masale berang Lawmman pathumna dongtu chu Angela Zonun Moi Shang Bana College Cultural Club Aizol District atangin ani kan nompui ememe Sibai ule ka ming chu Angela Zonun Moi ani a he competition kan nei chungchanga hian lom thu soina tle ma zong ron nei ka du a ama sabera chuan tun din mun min chwa thleng tu pathan chu fakin omse tin competition kan nei chung zonga min support ta boy pui ka ngai na zong zonga min boy pui tu te chunga thinlung takin lom thu ka soya tin kan sponsor Social Welfare and Tribal Affairs Mizoram Ministry of Tribal and Affairs Government of India le kan organizer mark advertising te chunga lom thu ka soi du a anin rem chang shi taka hetiang competition keni chang thar te ta na maso na ra bi poimo tak kan nam ro hu chom nun le zel theina tur ni si ang hi tun chau ni law kan ma hun lo om le zel tura po buat sei le zel ni se ke chuan tha ka ti a tin kan phu lo em mai lo man chatak min pe boka an chunga thinlung takin lom thu ka soi boka ni kalome tichuan tuna Lawmman panhina kan puang chun zom vele ngalang Lawmman panhina pi pu zai puitling category adong tu chu ngut han sang a khorulian tuna veng hnuai aizola khosame kani Lawmman panhina adong theya ngut han sang kan lompui meme Virtual folk dance and singing competition sangni somni pakata he tiang din mun ka thleng theile Lawmman kala thei hi kalom ema karin phak bakania kalom takzetani tin he inti siakna bot sai tu mark advertising te chunga lom thu ka soi tak mewa tin he inti siakna sponsor tu tribal affairs le social welfare Mizoram te chunga lom thu ka soya tin chu baka Ministry of Tribal and Affairs Government of India te chunga lom thu kasoi tak meu bokani tin he inti sekna hi chunzom zel tlak ania achan chu kan mizo la lui kan bi pute zai tia kan soi thina hianin nge kan hriat lo tam tak le a thluk te pok kan hriat to lo te le nge kan hluilon thil to tam tak kan hluilon thil hla ho tam tak omani chumi chu thang thar mai pia lama mizo te tan hian hriat thar le hi apoi mo tak zeta chumi tan chuan heting ang platform hi nge chu tiang ang lantir na hun tha le thar thole na hun tha chu le hriatir na hun tha
tak ania chuwang chuan he in ti siak na hi thong thar me pela mizo mi puite tan apui mo em ema chuwang chuan ti chun som zel tlak ani kalome ole tuna chuan pi puzai puitlin category a Lawmman pakhat na dong tu kan puang vele to don ani pi puzai puitlin category a Lawmman pakhat na dong tu chu Aizawl district atangin ania vanlal chandami ITI veng ani kan lompuye Bayule coming to Vanal Sandamia Nia, Amasabera Dana, the Sedu, Hey in Tisiagna, Del Taytule, Lawmman La Taytura, Zaknale, she said, charming fair, or Chatak Mavin Tatu, but Tianhena alone to the same Sadua, going in Kima, mention Puitule, and support to the Zong Tunga, long to the Silvogani, Adot Juan, sponsor to the organizer, Social Welfare and Tribal Affairs, Mizoram. Ministry of Tribal and Affairs Government of India Landmark Advertising te chunga lom thu ko sei du a anni hian rem che tak maya he competition wa saya kan talent te pho chwa theina hun min siam sakhi lu ka ti in lo om ka ti a an chunga thinlung takin he video kal kan hian lom thu ko sei du ko kani a to bera chuan he in ti siakna he virtual folk dance and singing competition hi siam zela ba se chun zom zel tak ka ti a aba se tu te lam ko in an siam chun zoma an ba se chun zom zel thina turin ka du sak na sang ber ka than bu ka ni ole Lawmman pakhat na dong tu vanlal chandami ITI veng kan lompui em matin Lawmman pahni na le pathum na dong tu te kan lompui em an kal zel na tura na sale zwala ma lo son zel turin le du sakna kan hlan hal bokani ichuan nchina at kan soita kan khanin Lawmman te hi Aizawl khochunga omtan Mark Advertising ram thun veng la ya lam thei engtik lai point office hun chungin lam thei ani a tin Aizawl khopona omte tan mani om huna khan vil ruha boy ngai lovin organizing committee lamte abwa chei tu lamten an ron thon mai don cheu ani ti kha kan han sei lang tel le ani ole tuna chuan do zom lam contemporary dance result kan puang vele ngalang do zom lama hian Lawmman pakhat na hian poisa fai cheng sing hi trophy le certificate adong do na hakeng tela tin panhi na hian poisa fai cheng sing khat sanga trophy le certificate akeng tela tin pathum na hian cheng sing khat trophy le certificate akeng tel ani kan rin zong te an lo niem o lo thlir chun zom zelila pathum na atangin kan puang le ngal mayang Lawmman pathum na do zom lam contemporary dance adong tu chu Zonation Boys Aizawl district te anni kan lompui me Rimoy zong amoy ber nei tu kan ni lom ni kha Vivek ole kehi Zonation Boys team leader Isaac Larem Ruatakania kulikon kha sevenga piang le serian kani amasa in hedin hun min shoi theng tu pathian chunga lom thu ka seidua tin hetiang dim hun kan khen theina na min buai pui tu te zena tur hun ma le video shoot na tur hun ma phal taka min man ti tu te chunga lom thu ka seibuka ka teammates te chunga chenem ngai taka anjirna wangin lom thu ka seidu bokani mizo namziarang choisana hengtiang convention cm2 organizer mark advertising te chunga kainiti hem lom thu kan choya hengtiang cm na chang an ria hi rem an ria in na chang an ria kan ti le ni
he competition hlotin na ta na phal taka min sponsor tu social welfare le Ministry of Tribal and Affairs te chunga lom thu kan soi bokani cái này sau này sân bồi sau chuan competition này sẽ hiện trạng thì MMA kan ham rau lu zai le lam te pho chuan a thatak ning ka hria chu lo ba ka tunai na sa mi ten kan ngai hlut pha zel theina na thil tangkai tak nin kan hria tuna organizer ten tiang in ngai to chuak thepo hi lom thu kan soya in il na thiang hlim le kha ron bo sai zelula tuna mi hi top na ni melo se kan ti khop mai do zum lam contemporary dance Lawmman pahni na dong tu kan puang chun zom vele ngalang Lawmman pahni na la tu te chu riak mo cultural troops khwang pui lam Kolosip district te an ni kan lom puye Virtual folk dance and singing competition bo sai tu te remo culture troops scholarship mingin chibei ka bu ka cheu ama sain he kyang din mun shoi thleng tu pathian chunga lom thu kan soya virtual folk dance and singing competition mark advertising bul tuma neya keini remo culture troops scholarship te chu Lawmman dong tla ka min nga ya Lawmman hnu tak dong tura than chua kan ni hi thinlung takin lom thu kan soya ni tin he kyang competition lian bo sai tu mark advertising te chunga lom thu kan soya Hey baka hian he competition a hlotlin theina na sponsor tu Social Welfare and Tribal Affairs Mizoram Ministry of Tribal Affairs Government of India te chunga thinlung takin lom thu kan soi bokani keini remo culture troops scholarship te chuan he tiang competition hi mizo thalai tam tak te ta na talent pho chuana thatak ani awangin nei chun zom zel an thei ani chuan nei chun zom zel ni se kan ti in zawai chunga lom thu ka soye do zom lam contemporary dance Lawmman pahni na hian poisa fai cheng sing khat sanga trophy le certificate akeng tel ani ole tuna chuan Lawmman pakhat na dong tu kan puang vele ngalang kanin ringem o do zom lam Lawmman pakhat na dong tu chu sub headquarters Mizo Cultural Artists Association lunglei te an ni kan lompuye he din hun min shwai thleng tu kan pathian chunga ahmasa in lom thu ka soidua virtual folk dance and singing competition contemporary Lawmman hlutak kan dona wangin sub headquarters Mizo Culture Artist Association te chuan thinlung takin lom thu kan soya tin he din hun kan thlen theina atana tha le hun hlutak siang tu te zong zong zonga po lom thu kan soibok ani Organizing Committee Social Welfare and Tribal Affairs Mizoram le Ministry of Tribal Affairs Government of India le Organizer Mark Advertising ten kan talen hlutak phochwana hun min siam sakawangin lom thu thinlung takin kan soi tak meu ani kan mizo namlam le zaite kan hum hala kan phochwa theina atan le thang thar ten kan ruzwal deuh theina atan he virtual folk dance and singing competition hi sub headquarters Mizo Culture Artists Association lung le te chuan zong chang tlak ati in nei chhun som zel atan tha kan ti hle ani Oleti khan do zom lam contemporary dance Lawmman pakhatna tanga pathumna te kan chile ta a Lawmman dong tu te in zawain kan lompui chewani kan puang non le anga Lawmman pakhatna la tu te kha sub headquarters Mizo Cultural Artists Association lunglei district te anni a tin Lawmman pahni na dong tu riak mo cultural troops khwang pui lam Kolosip district tin Lawmman pathumna dong tu te kha zonation boys Aizol district te anni
ole tuna chuan result cheila ma no pang le puitling category a puan tur kan la mabaka no pang kan puang masale photanga cheilam no pang category kumso matanga som paruk in el theina in ti siak theina kha ani a heta hian Lawmman pathum na dong tu chu Ramhlun South Branch YMA Aizawl District te ani Virtual folk dance and singing competition at Lawmman Keinana sponsor to Social Welfare and Tribal Affairs. Mizoram the Ministry of Tribal Affairs, Government of India organizer Mami advertising the Chungalong to Kansuya the Acha Kara, Koda Pangtepal, Takalam, Desai, and Sir Dukunpua, Rontel Tera Mifo, Yanchin to Kanule, Party Chungalong to Kansuya, Mewani, Hetiam Mizon Nam Desai, Soisana, Pongamala, Chakai, Katani Abang. Mizong Namsiara Miko Swasa Tuti and Yahamin, organizer the sports of Tuti and Kalenizel, Urado Santa Cantana, Hetiam in Eletiam Him, he Ramhlun South Branch YMA Swan Passes, the Campo Chan and Kide and the Kanome. Ramhlun South Branch YMA Aizawl District te kan lompui emema poisa fighting sangriat andon mai baka trophy le certificate akengtel ani an Lawmman hian ole tuna chuan cheilam no pang category a Lawmman pahni na dong tu te la tu tur te kan puang chun zam vele ngalanga Lawmman pahni na dong tu chu Saire Branch YMA Chang Lunglei District te ani kan lompuye Severin virtual folk dance and singing competition tel thei tura damna le hrisel na thamin petu kan pethian ne na lom thu kan soi tak meu mewa he din hun thlenga Lawmman hlutak mai la theya kan om hi kan lom bukani tin branch YMA sai rep te VC tele NGO dang tele khotlang nu le pa te in mi phur pui na le min support na zong zonga thinlung takin lom thu kan soi buka tin he competition tel thei tura abul min tran pui tu tlangfa sang lu rama ma hun lo tak maya min bo ral san hi pui kan ti in kan ui ma he hun te hi min man puin min tel pui ve thei se ti hi kan du ma ama hi kan hre renga ni tin apani na tan chuan ke ni sai rep thin tang khote takte khovel sha ta min pho chhuak tu kan organizing committee te social welfare and Tribal Affairs Mizoram te Ministry of Tribal Affairs Government of India le organizer mark advertising te chunga thinlung takin lom thu kan soi mol bokani ato ber na atan chuan he competition hi kan mizo nun zia tilanga pholang tu ni in thang thar ti a kan mizo culture tilang tu thatak ani a chu fain ke ni sai re branch YMA chang te hian he competition hi bo sai chhozel ni se tha kan ti hle ani kalome Saire Branch YMA Chang Lunglei District te kan lompui emema poisa fai cheng sing khat trophy le certificate he Lawmman hian a kengtel ani le tuna chuan cheilam no pang category a Lawmman pakhat na dong tu tur kan puang vele to don ani kanin ringem o cheilam no pang category Lawmman pakhat na dong tu chu Maubo Cultural Club Aizawl District te an ni kan lompuye
ram chung chung kong phong in ti chiang mo mai ten luang re re do le na so ti chiang in ti chiang ana tu ram chung kong ha phong ni si tu chiang mo mai ten luang re do le na so tu chiang do le na me so tu chiang si tu chiang do le na so tu chiang do le na so tu chiang do le na so tu chiang do le na me so tu chiang si tu chiang Min chu Joseph mangai zola kania Mabok Culture Club Vice President nilai kani lom tu soina virtual folk dance and sing competition sangni somni pakhat bosai tu mark advertising le competition sponsor to Ministry of Tribal Affairs Government of India le Social Welfare Tribal Affairs Department Government of Mizoram te chunga amasai Mabok Culture Club ai oin lom thu kan soye chuan he competition a Lawmman dong thea kanom hi kan lom tak zeta culture club te chunga polon thu kan soi ngal bok ani he virtual folk dance hi kal tlang pui zel tha kan tia he virtual folk dance and sing competition samni somni pakhat hi ke ni Mabok culture club te chuan tha kan ti hle a bikin ke ni aya la no pangjok te he in ti siak na antel thai hi kan lom na ti zol tu ani thang thar lo la om le zel tur te mizo nam lam le za in tin zir tin na konga ma mi son tirin min than ti hle don in kan ria kan mizo zai le lam ngai lu na chang kan riat pha le zo na tur ani awangin he competition hi chung zom zel thai ni se ti hi kan tu sa mani atop nan he tiang din hun min thlen tir tu pathian chunga le min tu sak tu te zong zong chunga lom tu kan soe kan lome Lawmman pakhat na hian poisa fai cheng sing khat sanga mai ba ka trophy le certificate akeng tel ani cheilam no pang category a din hun pakhat na Lawmman pakhat na atanga pathum na latu te dong tu te inzawa in thinlung takin kan lom pui chewa kan puang non le anga Lawmman pakhat na latu te Mabok Cultural Club Aizawl District Panhni na Sare Branch Waime Chang Lunglei District pathum na Ramhlun South Branch Waime Aizawl District te anni kan lo soi to ang khan kan soi non le anga Lawmman te hi Aizawl chunga omtan Mark Advertising Office Ramhlun Veng Laya Office hon chungin engtik lai po in Aizawl chung big tan khan lam thei ani a tin Aizawl pon a omte tan chuan abuat sei tu ten an ron thon mai don cheu ani le tuna chuan category khat chia kan mabak ta cheilam puitling category result kan puang chun zom vele ngal don ani Lawmman pathum na dong tu ra changin kan puang vele anga cheilam puitling category a Lawmman pathum na dong tu chu Ser Khopui Cultural Club MNE Ser Chief District te anni kan lom puye ama sabirin he Lawmman dong thei tura min hruai tleng tu kan pathian chunga lom tu om sela tin Ser Khopui Cultural Club te atir tanga top thlenga bang lawa min ti puina zara he hun hi thleng thei kan nia kan lom em boka tin organize tu mark advertising chunga ale sponsor tu Social Welfare and Tribal Affairs Government of India te chunga kan lom em boka tin he competition hi Mizo Cultural te nam choi nun na zel na tan chun som zeli tha kan te em bokani kan lome Lawmman pathum na hian poisa fai cheng sing ni mai ba ka
trophy le certificate akeng tel ani ole tuna chuan cheilam puitling category a Lawmman pahnih na dong tu kan puang veleng hal don ani Lawmman pahnih na dong tu chu Huiva Cultural Club Government Aizawl College Aizawl District te ani kan lompui em He program review tu zongsong te in Zavai in Huiva Cultural Club Government Aizawl College mingin chibai ka bukvek acheu ama sabera chuan hetia anga Lawmman hutak nei dong thei dura mi try tu pathian chunga lom thu ka soya in kanin el chung zonga thei top chha tu ka members puite chunga lom thu ka soi boka engkong engtima min pulbom tu kan student union leaders te kan professor interest te chunga lom thu ka soi bok ani adoti a chuan hetia anga mun chep tak le shilenkara in elna chatak meaning chop cha sak tu mark advertising le sponsor to Ministry of Tribal Affairs, Government of India le Social Welfare and Tribal Affairs Mizoram te chunga thingmu takin lom thu ka soiboka hetia anga in elna anwa sai the hi kan lom takzet ani tin he in elna hi ne chauze ni se mizo namzai le lamte join na choisan alo ni se theinan ba se je ni tha kan ti ani kalome Lawmman pahnih na hian poisa fai cheng sing thum mai ba ka trophy le certificate akeng tel ani ole tuna chuan cheilam puitling category a Lawmman pakhat na zanin result puana kan puan thei nung ber ni bok kan puang don ani Lawmman pakhat na latu te chu Choklei Cultural Club PUC Aizawl District te ani kan lompuye doi tui mai chuan ka dam zo lo mo ka dam zo lo ka re o ai ke non parvin go mai ro kom bonda ti chuan in ke zong mo ka dam ma na ka re o oh hei ke ni pachunga University College Choklei Cultural Club tena cheilam competition a Lawmman kan la thei kan lo me ma hemi cheilam competition sponsor to Social Welfare and Tribal Affairs Mizoram Ministry of Tribal and Affairs Government of India tele hemi cheilam
competition organizer mak advertising te chunga lom thu kan chani bok ro se hei ba ka hianin pachung university a kan SU kan student union ten cheilam competition chunga video te min record saka min boy pui saka wangin kan lo me ma ba ka shipui kara kan cheilam tractor gosin recording studio ten Sri Lanka ra in hong tak maya min record sak thia wangin kan lom em boke mizo te hian namlam tam dak kan neya hei hi cheilam competition hi abul tan ania lebega chuanin hei ai tam zok le hei ai mu ma zoka anti zel thein han du sakna ga hlane Lawmman pakhat na hian poisa fai cheng singa mai ba ka trophy le certificate akeng tel ani oleti khan cheilam puilin category a Lawmman pakhat na tanga pathum na dong tu te la tu te kan puang zauta a kan puang non le anga pakhat na Choklei Cultural Club PUC Aizawl District pani na Huiva Cultural Club Government Aizawl College Aizawl District le Lawmman pathum na Serkhopui Cultural Club MNE Serchhip District te anni a kan soita kan khan Lawmman hi Aizawl chung omtan Mark Advertising Office Ramhlun Venglaya office hun chungin engtiklai puina lam thei renga tin Aizawl pona omte tan buat cheitu organizing committee lamten anon thon mai don chewani Lawmman dong tu category shanga Lawmman dong tu te thinlung takin kan lom pui chewa in kalzel na tura in zawain du sakna kan hlan molmol chewani oleti khan March ni sompariat sangni somni pakhata tran virtual folk dance and singing competition sangni somni pakhat kut pui chu atiak ta a minlo thlir tu zong te do thei taka atira tanga atop thlenga minlo tel pui tu zong te in zawain in chunga lom thu kan soya mutui mangtha vek ule